Sango ti panganan, awan maturog. Oh, praise the Lord. Oh, we praise you, Jesus. Oh, we magnify your holy name, Lord God. You are worthy of all our praises. Hallelujah. So, tiyempo na, nga dinggan tayo ti sa uti apo, kagamsat. Ket, iji panganan, kasla panganan deto, amen. Iji lamisaan, no tiyempo ti panangan, nakatugaw tayo amin di aglawlaw di lamisaan, ada amin nga na idasar, yan saan amin nga na idasar, ket, pidutin tayo, nga madama dagiti mang pidot, ramanan na amin. Naimas eh. So, now, iji sango ti panganan, awan maturog. Amen. So nga, ibagam kineta kaabay mo, di ka maturog kabsat. Palagpagan tayo man ni Apo. Hallelujah. Mangantayo ti sao ni Apo, for man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out from the mouth of God. Amen. Maridayo ti Diyos kakabsat. Hallelujah. So, itangal daw, ti inak, ibaga kada kayo itatanga sa ni Apo. Kakabsat. Iti Matthew chapter 11. No, the Bible tayo. Ukra din tayo man. Matthew. Gospel of Matthew. Chapter 11. Verse 28 to 30. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me. For I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Ukradin tayo pa, Exodus chapter 20. Exodus chapter 20. Ito verse 8 to 11. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor and do all thy work. But the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within your gates. In 6 days the Lord made heaven and the earth, the sea and all that is in them, and rested the 7th day. Wherefore, the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. To question ko, may kamano nga bilin dito, ikakabsat. Remember the Sabbath day to keep it holy. May kamano nga bilin, kasi there are 10 commandments. May kamano nga commandment dito. Makamukay assignment yun. Hallelujah. Christ's presence is the answer. So regaining strength to carry on. So titapik tayo ita, rest in His presence. Rest in His presence. Haan nga may you rest in peace Sa bali nukuan. Rest in His presence. Now in Matthew chapter 11, verse 28 to 30, Jesus' invitation is for everybody. Come unto me. It is for everybody. It is addressed to everyone who feels overwhelmed by life challenges.
ado ti karit ti biag ti inaldaw-aldaw. Adot challenges tayo, kakabsat. Han nga sinsinan. So, ti invitasyon ni Apo, his invitation is personal and has the assurance of beautiful promise of rest to those who will respond to his invitation. In other words, Sabbath is our day off. Kikinawatan tayo, kakabsat. Sabbath is our day off. Or rest day. Dedicated to physical and spiritual rest. To those who will respond to his invitation. Now, amin-amin nga paka-engage san tayo nga trabaho ipuwera tayo amin. So nga dapat ti concern dito prayer and spiritual reflections for each and every one of us. No kitain tayo itilintag iti Sabbath in the Old Testament, aming agtrabaho ti aldaw a panaginana shall be put to death. Mapapatay. Daya tilintag iti daan nga tulag, kakabsat. Binasbasa kitay. No agarado ka, iti aldaw a panaginana iti daan nga tulag, pati di baka ununwang nga agarado, maparte. Kat dahi tao nga agarado, may kabil iji sentro, kat ubur-uburan da aging gana nga matay. Uray agpidot lang ti ruting nga pagluto, dati lintag iti aldaw apa na ginana, iti daan nga tulag, agpidot kala ti ruting, amoy ti ruting, sanga ti kayo nga babatit, nga pagsungrod mo. Madi mabalin. Madi pa'y mabalin nga, bagkatam dayta, idam. Madi mabalin nga, lukutom deta idam, kada ikamun mo, data ules mo, madi mabalin. Nakais istrikto, kakabsat. Itilintag, iti aldaw nga, panaginana, iti daan nga tulag. Ngam ni Apo Isus, iti may dito lubong, kakabsat. Iti may naglasag ti Diyos. Mamati kayo mo lang may naglasag ti Diyos. Well, amen. 1 Timothy 3:16, without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh, justified in the spirit, preached on into all the world, and received up into glory. So God was manifested in the flesh. Idi may ni Apo Isus dito, kakabsat. Da may isa nga tao nga masakit. Manumpulo nga tawanan nga masakit. Kat inagasan ni Apo Isus. Kat idinaagasanan, kakabsat. Linukot na dayjay ikaman na, binagkat na. Kunada giti Hudyo, no, the Jews, kunada king kuana. Han nga may palubos nga pagkatam ta idam. Sino nang ibaga nga pagkatam ta idam? Adalintag. Kunana ni Jesus. Ito doon na ni Apo Jesus. Kuna ni Apo Jesus. Kas pagarigan ti aldaw a panaginana, ket natinag deta karnero muno asno iji ayan tibubong. Hammo ka di nga aunan ijay. Hammo ka di nga aunan ja uneg ti about. Kunana kadagiti Hudyo kakabsat. Dagiti the doktor itilinteg, doctor of law. Palabsim pailaan ti aldaw a panaginana samon tumapanalaan into nubigatan nabungsot to. Natay to. Tapno amuyo kunana siyak ti Apo ti aldaw ang panaginana kunana ni Apo Jesus. So kunana bagkatem ta idam ket magnaka aldaw ang panaginana. So DJ
perception dagiti Hudyo, may papanti alda o panaginan na kakabsat. Imbaskag ni Apo, impakita na, nukasano, rubeng na launay, nga agtrabaho ka, iti aldaw o panaginan na, para iti pakaisalakanan ken pakaidedayawan, pakaisalakanan dagiti sabsabali ken pakaidedayawan nang nangruna tinagan ni Apo Jesus. Now, there are some blessings of resting in God's presence. There are blessings. Kuna ni Apo, come unto me, and I will give you rest. R-E-S-T. Rest. What is rest? What is rest? Ti Ilocano na, siyempre, panaginan na. Napadasan nyo naginan ang kakabsat. Kaya iyo aginanan. Sabali man yun ay nga, sabali man ti turong nan nukas di ti saludsod, di ba? So, agkikinawatan tayo nga road. So, mapan tayo iti first letter R. R. Inikak ti acronym na dito, ikakabsat. Letter R. Anyada dagiti sumagmamano nga blessings iti presensya ni Apo. Refreshed. Refreshed. Kung natilubong, no minum ka kanut Sprite, marefresan ka. Napayawan agune, di yun sa kahit Sprite. Kung nadamat, Coke adds life. Sino kaya na marefresan? Uminom dati na lamiis, di ba? Siya mat, kaya't ko ti marefresan, uminumak iti napudot. Baliktad aya. Kaya't ko ti agkape, ngam da uminom ti ice cold water. So, problemak da yan, hanyo nga probleman kakabsat. Amen. Kasi ijayak nga marefresan. Kalay dirabi, kakabsat. Ada talo nga pagalaan ti inuman, different color. Ada kasla pineapple, ada basta jaka mo nga ana color dagi jayan si tedele ya. Kati pinilik dagi kasla pineapple. Ngamdamo pay lang atilmong ko kakabsat, madija karabukob ko. So jakinot kutin. Jakinot kutin. Amo yung sino uminom, Sister Belie. Maglaki din, tada ni Sister Belie. Yan. Now, refreshed. It is Jeremiah chapter 31, verse 25. I will refresh those who are weary and will satisfy with food everyone who is weak from hunger. Jeremiah 31:25. Paki-flash man, brother. Nga operator tayo. Jeremiah chapter 31, verse 25. For I satisfy the thirsty person and feed all those who are weak. Wow. Pero dati Bible ko, kakabsat ko na, I will refresh those who are weary. Glory to God. 31:25. So, imbaga dito yan ni Apo. Palamiisan na. Nudaduma, madi maiwasan, dagiti agasawa, agpupudot no daduma, di maysa. Sino nakapadas? Nga na asawam nga lalaki, uno ni asawam nga babae, agpupudot. Haya apaw nagadaw. Babaro, babalasang, normal ti agasawa dayay.
Taltalo dyan na gamin na. Normal, ti agasawa de yan. I don't know the reason, no, apek pupudot dyan mesa. Ay, malikan na pagustuhan ko ng Sister Janet. Awang kwarta. Pupudot. Refresh. Muyo kakabsat. When it comes to relationship dagiti agasawa, no may sa ti kasla umapapoy, agbalin ko ma nga mang sibsib nga danom da mesa. Tano apoy kay nga dua dakil nga uram, may ramraman dagiti anak, may ramraman kabalay, may ramraman karuba. Hello kakabsat. Kasi di na makaturog, tagapapa kayo. Amen? So nga, in the Bible, true refreshing signifies a renewal of one's spirit, a renewal of one's mind, a renewal of one's body, often associated with God's presence and the work of the Holy Spirit in our lives. Oh, glory to God. So, refresh. No, adda tayo, ije presensya ni Apo, marefreshan tayo. Isang ano, agpupungtot, agkanta ka, spiritual song. Agbasa ka ti sao ni Apo. No, di ka makakararagan, agkararag ka. That's the time nga agkararag tayo, kakabsat. No, di ka makakangkantaan, agkanta ka. Pilitem. Orag dadayang deng, tuno ka, mangagtuman diya ka, ana, dadayang deng anak, agkangkanta ka gayam, agpungtutuman diya, dadayang deng anak, nagkangkanta ka nga rog. So may mayat, nagkanta kayo kakabsat, hanga dati bati ilaang tano, ibaka ibaga data partner yu, dadayang dengam. Yeah. Tapno tikas dapat, clear, loud and clear yung inaawit natin para sa Panginoon. Para maalian nga makipagkanta. Muyo di apo ko ni Sister Belie, ay apo ko migaya. Nung makaring tibigat, alaan ni Madyo, umay na ikabil ijay kwarto mi. Nakaidaag pa lang. Umay na ipapungan dito ayan ti imak. Mamiss ko man di ubingan. So, ipapungan na kanya. Ito na nakapungan di ubing, agpraytan balong, So, agpray kami. Bayag basit nga kararag. Madiagkut-kuti di ubing nakatamsak lata. Nalpas ti kararag, agibasak iti Bible. Agdingdingag. Ito no nalpas nga imbasak di sa uni Apo, agpatukarak ti spiritual song. Nagiti kang kantaan nga napipintas. So agklaklap tong. Into nun alpasan detan kakabsat. Palukatan na jay tawa. Kasi nalawagan. So lukatak jay tawa. So agpatpatukarak, ubaag ton, agkang kanta kami. It is spiritual song. Oh, glory to God. Tunukan, dumatang DJ gatas na. Agatas tong. Malpas nga gatasan, detan kakabsat. Nakaragragsak tong. Agay ayam kami tong. Amen. Apo, 3 months nga kasjay kakabsat. Glory to God. So nga, refresh. So no, datayo di presensya ni Apo, marefreshan tayo. Number 2, letter E, empowered. Empowered. It Ephesians 3:16, Ephesians chapter 3, verse 16. Anak ko nana ni Apostle Paul, in the book of Ephesians, chapter 3, verse 16. I pray that from Him glorious unlimited resources, He will empower you with inner strength through His Spirit. Glory to God. So dati imbaga na dito ikakabsat. Iti King James Version, that
He would grant you according to the riches of His glory to be strengthened with might by His Spirit in the inner man. To be strengthened or empowered. Hallelujah. Muyo no mapapigsa ka, anak marinam. Sino napadasan natin nagkapoy ng napapigsamat lang? Glory to God. Malagip ko, kakabsat. Di nala kayat agtrabaho, relilipas na nga nangan, nakapsutak ko na nalata, ang madila ko manang nanganang. Patadaram ko, diyan makatadar. Ang tagay, masadot, awang gayam ti agas ti sadot kakabsan, o di palag. Aya, baot. Ore napapigsan, napapigsan, iminuman, amin, naitud amin, amin nga baytamis, adang madi mo ilata, something wrong. Ada SS na, Sister Gladys, sulit sugil sa daot, sipot-sipot. Itay bigat kagab sa tagpagpakanak ti aso. Nagluto ti ikan. Naluto ko, inala ko, nangibati akla duwang nga putol. Amin nun, pasidak ti aso. Kagab sa. Nadlaw ko, dahil kwarto naglukat. Sipsiputan da. Yan nagununi. Inebak amin dagi talo nga aso kin may sa pusa. Ay upat nga pusa. Ay upat nga aso kin duwa nga pusa. Pinakan ko amin ida. Sa DJ inapoy nga naluto kakabsat. Ginudwa di isang nga kardero. Ada dun sa pa yung pagkang ko asong para tao. Sipsiputan dak. Sipsiputan mo ida. Idirimuara kakabsat. Ay madayoak sipsiputak. Timakder diya may sana pan nakinitan o nanabati. Sipot-sipot. Hindi nadlaw na nga tumalyawak, timbaray na pan diya nagkwarto. Ang paunay, nakayayamot tibiyag aya. So, empowered. In Isaiah chapter 40, verse 28 to 31, ada na ibaga dito. Isaiah chapter 40, verse 28 to 31. Anak ko na nakakabsat. Isaiah chapter 40, verse 28 to 31. Ano sandak kakabsat? Basitan. Hast thou not known? Hast thou not heard that the everlasting God, the Lord, the Creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary. There is no searching of His understanding. 29. He giveth power to the faint or to the weak. He gives power to the weak. To them that have no might, He increaseth their strength. Even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Glory to God. Makariingak tayo bigat, ilinukatak dito. Then after nga nag-devotion ak, linukatak ti cellphone ko. Ada nag-send, ijay wall ko. Instead na jay picture ko,
Ama maturog. Nagalas gahim kita nga maturog kakabsat. Nakanganga. So kung maturog kayo at adamang picture ka na kayo, sada isend mo ila ka na kayo di picture yo, makapapungtot nga saan? Nagkita mo ti picture ang kakabsat? Picture ti agi lang, agkuskusila, in-forward ko mal. Detan. Naala kang pastor dong, kunanan Sister Belie, paunay sutil nga bakal. Umanay lang yung pagkatkatawa, aming nga dududua. Nagabsan. Nakita, nagmait ilik na ni. Ni Apo, insurat ni Propeta Isaiah ti sa una, kakabsat. Ngayon baga na dito, He gives power to the weak. Numarik na tayo ti panagkapoy. Intayo ije presensya ni Apo. Intayo ije presensya ni Apo. Naglagi po tayo kakabsat. May isang ehemplo tayo dito ni Moses. The life story of Moses. He was an ordinary man, but he was called by God. Ti question ko, manot tawon ni Moises, idaayaban ni Apo Dios. Sino makaamo among the crowd kakabsat? Manot tawon ni Moises, idaayaban ni Apo Dios? 80 years of age. Sino 80 years old dito? Mama siyang 84. Sino pa iti ada 80 years old agpangato dito? Nila mama siyang Sister Lising 90. Wow. Grabe. Sister Prising ada je balay dag buy-buya itata. Good morning, auntie. 80 years old ni Moises, idaayaban ni Apo. Go back to Egypt. Agsubli ka di Egypt. Umuyo sa ni Moises. Patsinda nga rod dagiti tattao, Apo. Ang nasungbat ni Apo Diyos kini Moises. Moises, sino nangaramid tangiwat mo? Sika Apo. Punwag to ti saok di tangiwat mo. Unam Apo, haanak nga naling nga sumao. Haanak nga kaslaki pastor dong nga nalingag sao. Amuyo ko na ni Apo Diyos kini Moises. Moises, anak-nagan di kabsat mo, ni manong mo, anak-nagan na, aaron, isunto ti agsao paraking ka. Ada spokesperson mo. Anang tungurot ibagak Apo, kadagiti tao, anak-nagam mo. Exodus chapter 3. Anak ibagak nga nagan mo, Apo. Kajak mo, amam mo, no, tinagan mo. Ibagam kadagiti anak ti Israel. Siyak, ni siyak tinangibaon kanyak kada kayo. I am, hath sent me to you. So, akad-ado, agriri, ag-complain. Nakapuyak. 80 tawang ko na po. 20 years ago, senior citizen akon. Kapay siyak. Di ko madagi ang ubing. So, dagiti ti complain ni Moises, idi kini Apo Diyos. But, kitain tayo kakabsat, nag-respond isuna iti awag ni Apo. He responded to the call of God and was able to accomplish his mission impossible through God's power and strength. You will receive power after the Holy Ghost shall come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem,
in Judea, in Samaria, and unto the uttermost part of the earth, kunani Apo. You will receive power after the Holy Ghost shall come upon you. Oh, glory to God. Moses succeeded because he was personally empowered by the presence of God. He was empowered by the presence of God. Number 3. The letter S. R stands for refresh. E, empowered. Number 3, sustained. Sustained. Ano ti sino names ti sustain kakabsat? The word sustain. Maintain. Prolong. Support. Endure. Or keeping alive. Keep alive. It is Psalm 55 verse 22. Anat ko na dito. Cast your burden on the Lord, and He will sustain you. He will never let the righteous to be moved. Wow. Psalm 55 verse 22. Cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. Madi ipalubos ni Apo nga magaraw tayo. Adda kanta nga kasjaya. I shall not be moved. I shall not be moved just like a tree planted by the waters. I shall not be moved. Unmovable. No ni Apo i-sustain na tayo kakabsat. Hantay to pulos ang magaraw. Suportaran na tayo to. I-maintain nan to. Nagitipigsa tayo. In other word, nagitibiyag tayo. Salakniban nan to. Glory to God. It is a biblical truth that our Lord Jesus alone is completely and able of sustaining us in our burdens, in our hardship, in our troubles, and the like. For He said, I will never leave you nor forsake you. Cast all your burdens upon the Lord. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Pero ti problema kakabsan. Kumusta ante? Ay no, ganun problema, Barok. After 1 month, nagkita kami. Kumusta ante? Ay na, natay, Paskwak, kunana. September pa lang, tay Paskwak, kunana. Nagkita kami man ng October. Ante, kumusta? Ay na, ganun problema. Gusto. Kana, di lang may bibusag. Kamsa ni mother ko diha. Kada kita kami, ganun problema, nagkurot. Kita tinaudi nga nagkita kami, ante, kumusta? Kitkitaan ako. Nagam mo itayang, kunana, delikadong kakabsa. Nagam mo itayang. Pagtuam umis-isa mo, hindi baruna kakabsat. Pastor mo. Pagtuam ano sinuak? Di boses mo ka didong. Kunana. Natayimot lang di bagbagana nga didong. Hanga dodong, didong. Taplasido, di tatang ko di jay kakabsat. Di boses mo ka ni didong. Kanang arod na agangkot na. Diyan mo, ibaga mo na. Agkabawang kakabsat. So, han na nga, ibaga nga, adu problema na haanang. Makalipatan. Ururayak no. Te Paskwak. Amo mo ibagana. Oreno kas tagakabsan, inikak ti Paskwa na latan. Te Paskwam ne, December ka din, kunana mo tagakabsan. September pa lang. Una, nagmayat ay kakabsat. Wow. Glory to God. Psalm 34 verse 10, but those who seek the Lord will not lack any good thing.
those who seek the Lord will not lack any good thing. Young lions lack food and go hungry, but those who seek the Lord will not lack any good thing. DJ urbon nga layon, kakabsat, agkurang to titaraon na. Ag mabisinan to, ngamdigijay nga agbirok kin ni Apo. Awan to pulos ti pagkurangan da, aming nga nasayaat, maitudo kada tayo, amin. So seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Nehemiah 9 verse 21. Nehemiah chapter 9 verse 21. Naglawag dati kunana dito kakabsat. Nehemiah chapter 9 verse 21. You provided for them in the wilderness 40 years and they lacked nothing. Their clothes did not wear out and their feet did not swell. The Israelites, manipo di Egypt, idi mapanda, idi dagangan na ikari, when they pass through the Red Sea, then going to the Promised Land. 40 years kakabsat. Tilupot da saan nga nagdaan. Hapo, talo bulan pa ilatay bado. Mamay, gatangan na baro. Daya sapatos, makabulan pa ilang ngay nusar na, nasakit di sa kakidati ginatang mo, igatangan na, baro. Detan Kaya cellphone, agkulkula latang kakabsat. Manong tawon dito yun, duwantong. Di pa'y nasukatan. At pa'y may isa, dahil bag ko. Agsangapulong nga tawon nun dahil yun. Duat cellphone kong kakabsat. Agkrak-krak pa dyan may isa, ngamuso sa relat ta, hanak agpagpagatang. Amo yun o apay dyan agpagpagatang, kakabsat. Amo kado paggastusan da nga sa bali. Aging gana nga makareceive kin makasendak, jak agkom-complain. Hello? How about you? Kitaan nyo man takaabayo. Baro DJ ni ada iPhone 28 na, iPhone 30 kanyak Apal, kuna na ti Biblia, maditi na apal. Hello? Ibagam takaabay mo, di kagap apal. Amen. 40 years. God sustained the Israelites. Imagine, dagi sapatos da, hanga naperdi kada badbado da. Was and where and where never was siguro pa yan. Hello? Adabadok kakabsat nga was and where. Intugot mi din na pangkam nagbakasyon. Kasi siyempre, no was and where, salapay mo, na magaan, isuot mo manan. Awang plinan saan, tanalinis lata. Amen. Datan where and where never was, akad delikado, di ka rumrumor no kwan. But the Israelites, 40 years. Dagiti badbado dahangan nagrunot kakabsat. Apay, prinotektaran ni Apo Diyos ida. Dagiti pallukada, amo iti palluka. Hapipit. Awan sa kasjayan. Sino una parasa na nag-usar ti hapipit? Wow. Nagdagsang, klak, klak, klak. Bakya, dagiti babae. Ang bakya mo neneng. Agusar da bakya ngam dagi saksaka da hanpulos nga nagkulatlat. Apay protektaran ni Apo Dios ida. Ni Apo Dios inikkan na ida ti taraon manna from heaven. Idi na uma dati mana kunana mauma kami. Amoy ti instruction ni Apo Dios kijay mana nga ititud na kadakwada food nga gapo di langit ang instruction ng Panginoon sa kanila. Kung ano yung kaya ninyong kainin sa araw na ito, kainin nyo lahat.
Huwag kayong magtira. Di kayo agilalasin. Hala, tinaramid dagiti Israelitas kakabsa, baka awan to no bigatan. Kadwante ti agalan, agpidutan. Kasi baka awan to no bigatan. Nagikabil da. Kakabsat iti, nagikabil da iti, pagidulinan da. Idilukatan da ti kabigatan na, ay ado ti agkasto-kasto yan. Iso nga ragiti na lang agidulin, makamukha yung, Nehemiah 9:21. In Psalm 54 verse 4, surely God is my help. The Lord is the one who sustained me. So David could get anything he wanted because he is a king. Yet he acknowledged that the Lord sustained him. Uray-ari iso na, kaya na nga maala amin. Pero haan nga nagtalak kini bukod na nga kinasirib kin panakabalin kas may sang ari ngem nagtalak iso na kini Apo Dios. Glory to God. So the Lord sustained him. Surely God is my help. Psalm 121 verse 1. I will lift up my eyes unto the hills. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. He will not suffer thy foot to be moved. He that keepeth thee shall neither slumber nor sleep. The Lord is thy keeper. The Lord is thy shade upon thy right hand. The sun shall not smite thee by day, nor the moon by night. The Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth and even forevermore. For the Lord sustained him. Psalm 121. Glory to God. Lastly, T stands for triumph. Triumph. Hangatay braa. Kakabsat. Balegi. Balegi, when balegi. Hallelujah, ken Jesus, inted nati balegi. Gloria, gloria, hallelujah. Madayda, yaw nagan na. Amen. Ited nati balegi. 2 Corinthians chapter 2, verse 14. But thanks be to God, who always leads us in triumph in Christ Jesus. Triumph. Overcoming challenges. Overcoming weariness. Or overcoming tiredness. Yun ang ibig sabihin ng triumph. Experiencing success in all battles of life. In other words, there is a breakthrough and ultimate victory in our lives over evil, over sins. Iso nga kunana ni Apostle Paul, 1 Corinthians chapter 15, verse 57. But thanks be to God who gives us the victory. Oh, glory. Thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Triumphed. So, refreshed, empowered, sustained, triumph. Someone says, know Christ and you will have rest. No Christ, no rest. So, know, K-N-O-W, know Christ and you will have rest. But know Christ, N-O, know Christ, there will be no rest at all. Amen. So nga, kakabsat, iti John chapter 15 verse 5, kuna ni Apo, kas conclusion, without me, you can do nothing. Come unto me, all of you who are tired and are heavy laden, and I will give you rest. Rest is stand for refreshed, empowered, sustained, and triumph. God bless us all. Agyaman kami, Apo ti saom. Italuk ko ken ka. Nagiti amin nga kakabsat nga nagtingeg. Iti si bubukol a kongregasyon. Uray perigijay nga da iti
Facebook Live apo, nga agbuy-buya itata, kandagiti amin nga agdengdengeg, iti radio station DCRR Lord, bendisyonam tunggal maysa kada kami amin. Italog ko ken kaapo, dagitoy nga sasaom nga in kami nangagan kas imbagam iti libro ni Propeta Isaiah chapter 55 verse 10 and 11 that your word shall not come back unto you empty, Lord, but it shall accomplish what you please, and wherever you send your word, it will prosper. Agyamyaman kami, apo. Italog ko ken ka, ti sibubukol a kongregasyon, agyaman kami ti presensyam.